Maya payabak po karing sabla, kikatamo la pong iyabe karing kikatamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Mark Joseph Nicolas, Amanoknangan, Santa Ana, Pampanga, at Miss Jemmy Nali Franco, Amanoknangan, San Rafael, Mexico, Pampanga. Makatakdang kasal king January 30, 2022, ang maganap king Parish of San Agustin, Santa Ana, Pampanga. Mr. Michael Fernando, Amanoknangan, Bulaon, City of San Fernando, at Miss Geraldine Calma, Amanoknangan, Arayat, Pampanga. Makatakdang kasal king January 15, 2022, ang magganap king Saint Michael the Archangel Parish, Anao, Mexico, Pampanga. Mr. Jonathan Dungka, Amanoknangan, Santa Ana, Pampanga, at Miss Danily Manalo, Amanoknangan, Bulaon Resettlement. Makatakdang kasal king January 11, 2022, ang maganap king Repository of Virgen de los Remedios, Baliti, City of San Fernando. Mr. John Nico Olalia, Amanoknangan, Bulaon Resettlement, at Miss Nicaela Therese Castro, Amanoknangan, Betis, Guagua, Pampanga. Makatakdang kasal king February 18, 2022, ang maganap king Santiago Apostol Parish, Guagua, Pampanga. Mr. Gerald Dizon, Amanoknangan, Bacolor, Pampanga, at Miss Judy David, Amanoknangan, Bulaon Resettlement. Makatakdang kasal king February 12, 2022, ang maganap king San Guillermo Parish, Bacolor, Pampanga. Mr. Ariel Manuntag, Amanoknangan del Carmen, City of San Fernando, at Miss Zarina Paras, Amanoknangan del Carmen, City of San Fernando. Makatakdang kasal king January 8, 2022, maganap Ketty King Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement, City of San Fernando. Mr. Joshua Fasistol, Amanoknangan, Sindalan, City of San Fernando, at Miss Shara Canlas, Amanoknangan, San Rafael, Mexico, Pampanga. Makatakdang kasal king January 25, 2022, ang maganap Ketty King Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamoy ating balong na numang bage, o pami katago na malyaring maging sumbagal king kasaldaring mesambitla, sukat tamo po nga ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Kaniting banalami sa yabe talaking panalangin tamo, ing kapasalamatan na ning balayan na ning Maya Papastul, antimuri ning kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Nestor Pagku, Sita Celis, Erwin Dizon, Mr. and Mrs. Rodolfo Di Macali, Gloria Matic, Pina Mercado Zambal, Delfina Mercado Anonuevo, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Monet Mercado, Mr. and Mrs. Salvador Patdu, Josephine Patdu Villarino, Mrs. Corazon Nicdao, Dolly Canda, Lourdes Escoto, Nelson Drugstore, Cherry Gamboa, Mr. and Mrs. Renato David, Mr. and Mrs. Carlos David, Remigio Soto, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Maria Norin Mendoza, Eduardo and Frida Gomez, Aguinaldo and Estela Dunca, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfeo and Antoinette Dunca, Nicomedes and Jocelyn Dunca, Herbert and Arcel Dunca, Elizer and Jocelyn Dunca, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, William Hernandez, Kambeda Puring Karelang Familia. Para king special intentions dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Maria Manalo, Romalyn and Rachel Gomez, Mayor and Mrs. Eduardo Di Mandatu, Miss Ria Cruz, Nida Silvano, Nestor and Delita Basilio, at Alicia Samia. Para king birthday ng Rick Laksamana. Para king quick recovery dari Francis Calampa, Leslie Pineda, Susan Pamintuan, Daryl and Aaron C. Para king complete healing ng Angela Mangiliman. Kapigaganakan at panalangin para karing kaladwa daring kapatid tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Rosita, king kayang first death anniversary. Ariel Dizon, king kayang death anniversary. Manuel Senior, Milagros, Ruben,
Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Jonicia, Fortunata, Isabelita, Derek, Jerry, Gregorio Jr., Leonor, Noli Sr., Edwin, Arturo, Raymundo, Lourdes, Romeo, Tatang Mau, Mary Ann, Victoria, Alvin, Francisco, Adelaida, Emiliano, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Isabel, Chodora, Alicia, Oscar, Nicolasa, Moises, Nancy, Tomasa, Porfirio, Rodolfo, Juanita, Segundina, Javier, at dingmaldang kaladwa king purgatorio. Kanitingaldo pagmasusyan tayo ing kafiestaning Sagrada Pamilya. Anting meto nga pamilyang tinipuning maluguday pa makiabeta mo puking dalit a pamuklat. Manalangin
Salamat pumibay kay Jesus. Salamat pumibay kay Jesus. Kiglagyuning ipamporing anak, kamporing Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimorin, Kapatad, abe-abe tamong magmasuti kaniting banal na misteryo, kaniting solemnidad na ning kafiesta ning Sagrada Familia. Kaya katamo lang ipanalangin din kaya katamong pamilya, king sana ing Ginong Diyos, mantabeya at pagkalubnay pamaningat king balang metong at itugtog na saning labis-labis ng grasya karing familia tam. Panalangin tala naman ting maldang familia, kinano man sanang daralanan ta, kalub na karela ning Ginoo ingkayang manantabe. Batangan po nganing maging karapat dapat sa siyang talapa at nyawag talang kapatawaran dig sablatang kasalanan. Itangan po magkumpisal ko, King Diyos sa mayupay ang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, King isip amanwat dapat at mayayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at kipagapatawa dari kasalanan tamo, idala na katangan sana king Bie Alananga. Amen. Pakaluluan mo kami. Ginoo, pakalulu, Kristo, pakalulu, Ginoo, pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Kapatas-katasan at ikabuat kapayapaan, karikaw kaya kaluran. Iyong sa ining manwa, mayupayang Diyos at iba. Uriyan at masasamba naman, masalamatan na pamauti. Ekang ligaya. Amukuni
banal, ikabubukulimu, ikabubukulimu sa kasalan ni Kristo, kabuning Espiritu, banal, ibigay ang Diyos iba. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, babyemi kekay sa blang kapasalamatan at kapurian, king pamamili mo, king meto nga makataong pamilya, para king kekang anak. Kapamilataning panalangin dat alimbawa ri Maria at Jose, mabiyasa kami naman sanang munye lugal, kang Jesus karing biemi, ban king balagaldo, sumulong ya karing pusumi, at gawa na king migit, kawagis na. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibot king mumuna ng librong Samuel. Mebuktot yay ana, at bait ne ing metong anak alalaki. Samuel inagyong binyena king anak, uning ngana, binyena ning Gino kanako. Iya tino ki ana, anyang mintaya yerkana at ing mabilog ng pamilya, banmiyayin king ayin sakripisyong yayayin balang banwa, at bantupad king pangako na. Ngana king asawa na. Itukike ing anak arapan Gino, potang niyawat ne, at karin ne manuknangan kabambyena. At inyang ayawat na ne, tiki ne king silo, magdalayang metong atorong at lungbanwatwa, at 36 malitrong harina, at metong alulanan, at ingalak. At delane ing anak na kimbalena ning Gino, karin king silo, agyamang anak yapamu. Kay ba't den kinatating toro, delare ing anak kang Edi, ngana, mayalanggalang na kumopo. Ako po itang babaeng makatalakad siping yu, at menalangin king Gino. Oy ni po ing anak a inawad ko king Gino, pekiramdaman na po ing inawad ko. Ngeni ako naman po babiyeke king Gino, kabang mabiyeya suiwane po ing Gino, miyabyene ngeni king Gino. At karin likwane, para king Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit na pakibat, kapalad daretang king templo mo manuknangan o Gino. Kapalad daretang King Templo mo manuknangan, O Gino. Kalagunan ning templo mo, Ginong mayupayang tuto. Sabi kiya at mau o Gino, ingkya kang talasuyo, amiras kilog ning balemo. Magkantayang matula, ing mabidog kong pangatao, para king Diyos amabiye. Kapalad daretang King Templo mo manuknangan, O Gino. Kapalad daret ang king templo mo manuknangan, kaya ka magkantalang kapurian, aalang kawakasan. Kapalad daret ang manalig king kaya kang sikanan, detang lubos bisang miras king Sion. Kapalad daretang King Templo mo manuknangan, O Gino. O Gino, o Diyos sa mayupayang tutu, pakiramdaman mo sa ing panalangin ko. O Diyos ng Jacob, dalangin ko pakiramdaman mo. Bendisyonan me, O Diyos, ing ari ming talapagluwado, at maging maganakakasa, ang tiningyo ing ari, akyakang pinili. Kapalad daretang King Templo mo manuknangan, O Gino. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan.
Lawan yun ng nuwanting lugod na ningibba kaya katamo. Tunay na katang kaluguran, inya mayayawas tamong anak na ning Diyos. At king kamatutuanan, anak na katamo pin. Ingsang ka nung inyaing yato, ay nakatamo akikilala, yay ni. Ene akilala in Diyos. Pakamalan kong kakaluguran, nganing kasalukuyan, anak na katamo ning Diyos. O ning epamalino, nung naning kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo king pamagbalik ng Kristo, maging kalupa tayo, uling akit tamo yung tunay ng kabilyan. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan ng kakatamong konsensya, panatag tamo pilubluban makalapit king Diyos. Tanggapan tamo, ing nanamang adwan tamo king Diyos, uling pamitwan tala ring utos na, at daraptan tamo itang babye tula kayo. Itiyay kautusano. Maniwala tamo king lagyo ning anak ng Yesu Kristo, at may kakalugod tamo ang tinginutos ng Kristo. Ing maminto karing kautusan ng Diyos, manatiliyo king Diyos. At ing Diyos naman, manatiliya kayo. At king kapamilatanan ng Espiritong babye na kaya katamo, abalo tamo, king manatiliya ing Diyos kaya katamo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po'ing mayap abalita. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Balag banwa, pupunta la Jerusalem ding pengari ng Jesus ban tumagon king fiesta ning pamaglagpos. Idyang labining adwang banwatwa, i Jesus, may kipamiestalan timoy sa diyarang daraptan. Kaibat na ning fiesta, minulila. O nang pepailakwan niya Jerusalem ing anak kay Jesus. Erapan singa ni tiring pengari na. Inisip na king kayaberane king grupo ra. Pati nga po na lang maglakad, di niya nga pansingan da, king ere, kayabe. Penintunde ka rin kamaganap da, at kakaluguran o neng ere ikit. Inyamig balik la Jerusalem, ban panintunande, king katlungaldo, ikit de, kilubning templo. Makalukluk yang kayabe ring Hudyo at alaturu. Makiramdam ya, at mangutang karela. May nga pamulala la rin sablang may karamdam kang Jesus king kabyasnana at pakibat.
Mi pabulala la rin pengari na inyang yikit de. At nga nang imana, anak, o ba't de patan mo kaya kamiti? Itatamo ang puwaya ko, migaga nakakami king pamanintun keka. Peki ba't nakarela? Bakit penintun nyo ko? Wari, balo king kailangan kong atsu, king bale ng impa ko. O nangiraintin dyan, igburi ng sabyan. Kaya bereng migbalik Nazaret ni Jesus, meging mapamintuya karela, sinikap nangang Maria, iting bage king puso na, at di nagulyay Jesus king masanting apami kakatawa ng pon king kabyasnan, at katanggap-tanggap ya king Diyos at karing tao. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. Merry Christmas! Merry Christmas po. Ang tanong, luka rin lang. Misane ko po keng makalulang tao eh. Misane ko keng nakaladakal at ila may bugbi pagyo keng pisamban. Ang tanong, lalo na po. Kaluguran kong kapatid, gustong sanay ka keng dakal o kaya tsulan sadya, kay ba't mawala na, nanggawan mo. Pantunan mo lang. Kaya pa kanyan, anya po nga na kami, potang halimbawa maugtunaw kaya mapuna, mga natsuna kay lamesa, itatangko bilang nana nala, 1, 2, 3. So sinabi ng anam lamo, ting metong, ko mangan, ang ngalaying metong, pantunan at pantunan yepa. Dapat kumpleto kayo, baka nita layang pantunan. Kaluguran kong kapatid, kaya ning kapiesta na ning Sagrada Familia, o hining dindamtamo kayong Ebanghelyo, at yun lang pantunan. Bakit? O walayo eh. Dingning mi asawa, i Jose at i Maria, kabe na ning karelang anak Jesus, mintalaking templo, para kim pamaglagpus. O na yung kanyang muli na la, kanya-kanya nung lakad niya po. Makaniniya po kasi karen tradisyon Hudyo eh. Kim pamagbiyahe rin o manabiyabi papamilya. Deng babae, abiyabela. Deng lalaki, abiyabela. Ne po. O nangingidad na ning gino, labing atwa ng banwatwa. Nyapin, inisip na siguro ng imana, magsasabayin tao na yung anak yun, o kinikan tata na, nga na. Hindi naman tata, inisip na naman, habe na yung imana kanyan, nga na. Anyang mikit la, kay ba't yung pati nga po na pamaglakad, anti yun o mong ikit, ting anak mo. Bala ko habe, may nga ning metong. Ebe habe, alikye, bala ko habe, may nga ning metong. Uy, tana, may gulula, penintunde ka no kareng, kamaganak, ang ganyang ereyakit. Tandaan nyo po, pati nga po nung linakad pababa, nyapin po at magbalik na Jerusalem, pati nga po na naman, po, para balikan ing anak ay Jesus. At yan na manikit king templo, karinde hatagpon ing ginong Jesus. Kaluguran kong kapatid, itong malayang metong, pantunan me. Nyay mo papaboren, mawawala yang hanapin. Halimbawa yung pamilya, pabyalungan tayong salitang pamilya, pamilya. Lakoming pa, nanentang ningayaw santala po papa, nga tamo. Lakoming pa, nano niyang mitagan. Gawin mo na, puta palang alani tatang, medyo ating dita kadistansya, mawawala na, milya, ing mawawala, kaya katamo. Yan ing kaya katamong kilalanan, pamilya nga tamo, mi, mami, halimbawa, lakoming mi, nano nang mitagan? Uy, nanay mitagan? Palya. Ewaris yung alayang ima, kaguluan keng balen, po. Ingay ganaganang imalan, ganaganang keng sala, ro, kagulo. Bakit? Alay ima, po. Yang manyamas nan, malan niya, pamangan niya, bibale-baleya, sungalay ima, balo mong balo, magulo. Nyapin, pagpalyaya, ing familia. O lawen niya po, pamilya. Lako may oturing adwang A.
mo na yabigkas. Ne pwede, ne po. Makanya niya mo wari, ing meto nga familia. Ing pamilya, mi papaninton. Kalupa na ning milyari kening ebanghelyo. Sungalayang metong paninintunan me. Sungalayang metong magmilya-milya ing distansya. Sungalayang metong magpalyaya ing familia nga iti. Kaluguran kong kapatad, metong pakingkilalanan tamo'y sundo tayong kwento, anyang akit na ning Jesus ay anak na nung sinabi na kaya. Siyempre bilang ima, medyo sabihan ng penamdaman na, ba't giyawa mo kaya kami ni anak nga na? Itatama po ya ko, migaganak ka kami keka. Which is very normal, ale, karempengari. May kibat yung anak. Nga nang sinabi, o ba't peninton nyo ko? Wari balo, king kailangan kong atsu, king balenang impako. Palagay ko po yung Birhen Maria, medyo may sindak yung bagya, but she was reminded, mi pag-anak ka kaya, king anak na is not just an ordinary child, ang ordinaryong anak, at inyang misyon, ating misyon ay apining tupad, king kaburiana, ning Diyos. Bandang tauli niya nga realize na ning indong Birhen iti, yaman, wapin Wala mo yung sabyana, ako man, kailangan kumuntuki, king kaburiana, ning ipa. Malamang makarungot si San Jose. At si San Jose man, he was reminded natin yung mission, wapin. Dapat ipakiramdaman nimo, igipa. Laway niya po ini. San Jose, Maria, makiramdam, kingipa. Ing anak, tutupad, king kaburiana, ningipa. Betong lato no pakiramdaman, labi kakan betong kanyan. Mo po metong kanyan. Uling metong labosis pakiramdaman, yapin ing Diyos. Kaluguran kong kapatad, alang gulo keng familia siguro, nung ingapong ginu, yamong tutukyan tamo. Yamong kekatamong pakiramdaman, alang kaguluan keng familia. Nengarya mo po kanini yan. First week of December, nung yak magkamali, kematen kami, Cavite, tapumbapa mi kapatad ng tatang. So, kami nga po lalaking mi kakapatad, 5 kami, kaya metong saken. O kami nga po 5, magmanew kengan. O na siyempre, kaya naman magmanew yung paring mataba. Tidak pang wali, nga naniting metong, ika magmanew, hanggang miras siya po kita pekabunso, yung mig-drive. Malo yun na po siguro yung milyari, kapang dalan. Sabi may mad ng kaili. Kaya mad ng wanan, ay dapat in-overtake mo na itay, ngara. Gana-gana magsalita, po. Anyang miras na kita king toll gate. Tuk ng kapakan niya kasi RFID, Kenny ka, Kenny ka. Yung malapit na kay Cavite, shortcut niya Kenny, nganing meto. Kenny yung masting, badang tauli, melili kami. Bigsalita, pwedeng magmanew, yung bunso, anak ko kas karakale, balo ni pakiramdaman ko, kayo, sundakal ka pakiramdaman, magulo ka. Ang gamuking, malili ka. Mabiyasa tamo kayong Sagrada Familia. San Jose, Maria, ating anak, etong lapakiramdaman, igimpa, at yamong tutukyan da, anyapin naman, mi pabanalan la. O yan, inke katamong kilalanan ngayon ka-fiesta na ning Sagrada Familia. Adwang bagay po. Sungalayo, pantunan me. Bakit? Kasi kapamilya me papaboren mababating yang tuluyan. At kay ba't may itong mong boses yung pakiramdaman, alangaliwa, nune, ing Diyos, kani tayo may pabadalan, kani tayo maging sagrado ing familia. But it does not end there. Panay po sasabihan ini, mag-overflow yang king familiana ning Diyos. Naninggawan tamo, bilang meto nga pamilya ni nga pong ginu, lalawen tamo po tating may lakwan. Nung may lakwan niya, balikan me. Ating may lili. So may lili, pantunan me. Ating bagal-bagal. Nung bagal-bagal niya, medyo tahiran me. Bakanta, masyadong malakwan. O yan, ingke katamong pamaging familia na ni nga pong Ginoo. At metong tamong mo pakiramdaman. Ala nang aliwanon ing boses na ni ipa. At padikwanan tuparan iti. Nung inipuing kaya katamong gagawan, king kaya katamong biye familia, karing kaya katang pibale-bale, kasalesya na rin familia. Nung inimu naman, igagawan tamo ang ting familia na ning Diyos, palagay ko po, metong tang maragul,
abasayang familia. Amen. Pasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Dios, pang mayupayang tutu, linalang king banwatiato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang Santa Maria ang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklukwa na ning Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyampon may nga mate. Sasalpantaya kuking banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete at king biye alananga. Amen. kaniting ka fiesta ng Sagrada Familia, manalangin ta para king kekatang familia, para ka rin kayanakan at makatwa, at nga tangan po sumabi at manalangin, o Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding anggang kayanakan king yato, kamtandaing sablang pamangan, lingap at lungod a kailangan da, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding magbabayang tao at magdadalaga, asag puraing karelang duda at kabiguan, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pengari, akwarong ay tinjan ding kayanakan, at ila naman intinjan doring karelang pengari, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding gusto na edad, manatili lang anak a puso, at magumpisang mibiyebe king milabas, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding masulong na edad, eratakman impamagdili-dili, at milako kapanaligan, malingap lasanang mitmong kagalangan at lugod, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ban itangan mikaagyuta mong mibiyebe payapa, kaya bening metong at metong, kambe ng Kristong mibubuklod kaya katamo, king lugod, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, Ilyo no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipagalamyan na kami ng kekang familia, sopan mo kaming bibiyebyan ting kekang anak, king meto nga kasalpantayanan, meto nga kapanaligan, meto nga lugod, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Panalangin kayo kapatid, bandeting kay katamang daon, matanggapla arapaning Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapanes saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katami ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Ginutanggapan may iting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Birhen na induning Diyos at ing esposo ng Jose, pisan metungan mo sana rin kaya kaming familia, king kapayapan at lugod. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo rin pusuyo. makayat nano king gino, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanag at lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Kingaldoy ti kakatman mong tularing pusumi, ngeni nga kikilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi dapot ngeni, mayayakit yang anting metong ke kami. I Kristo yay anak mo bayo pa ing sablang panahon, dapot ngeni, bibait ya king panahon. Dinatang yabani yang ating sablang bagay king kayang sarili, balibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayran ing ketawan ibat king pangawali na king kayang kayarian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe king alang tuknang dang pamamye kapurian keka, nyangamingan pupuri. Tunay kapin banalo ginusibol na kaning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin kingambon ning espiritu mo. Ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lub ng tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape. At kabang pasalamata na ka pirasone, at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting ka na akong katawan, amidaon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon, kinwaning kalis. At kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuananye at minom kayo kaniti ikayungan.
uling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayot para karing dakal, para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Kristo din kanya at datangya pa. Alleluia, Amen, Alleluia. Di Kristo din kanya at datangya pa. Ikirchen Maria, nilait niya. Di Kristo din kanya at datangya pa. Alleluia, Amen, Alleluia. Iniangin ing gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o ginu ing tinape ning miye ting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyog keka. At mapakumbabaming pagamwa mo. Kigi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, maniganap me king lugod. Muna, kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kaya king Orsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metod na kambening kapanayan king pangasubling miye at ding sablang mayang unabye. Ame nalig king kekang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening nuana Virgen Maria induning Dios. Kambenang San Jose ingmal ng esposo. Ringwan na apostoles sa ding sablang santo sa may matula keka king kekabaning panahon. Layon puriyan dakat baligayan king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanangga. Anting pamilya na ning metong mungi pa, manalangin tamo, king panalangin na tiro na kay katamo ning Ginoo.
gabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king sahop ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan mi ing nuwan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngeni, sasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, doon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. At agpangking kaya kang kaburian, mayapan mo yung mikakapayapan at pamisan metong ya. Ikang mabibiyet magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Ipakit tapo, ing mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring may yaos king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Amen. Panayan tala po ren greeters and collectors, kimpamanalakat, eko po tatalakad hanggang era ko patalakaran, ing katawa ng Kristo. Amen. Luklok tapo.
Kaya kayo pong kapatad ming at yuking karelang pibale-bale, na imekatanggap king banala komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paing tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Alananggang ipa, pag nasan ming bibiyebe, antiri Jesus, Maria, at Jose, king kapayapan kayabe mo, at ning metong at metong. Iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, king kaligaliga ning biye. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk ko po sagli. Ulinapin po ning fiesta na ning Sagrada Familia, sana natin may kasimbang kumpletong familia. By kumpleto, I mean, at si tatang, at si anak, ay si ima, kumpleto lang, deng anak. Po pwede nga, kaya po kaya may tatang kasi, at sa di ano, ko kumpleto kanta. O kaya, laiping metong kong anak kasi may bakasyon kit ng dara na king makanyan, ko po kumpleto kanta. Itong kumpleto, tatang ang pore, anak kumpleto la. Atin po, talakad la. Lumapit la po kening arap. Kumpleto kumpleto. Pwede itang anak, tsukit ang ana. Pwede ita. Kumpleto. Then puntatang, ko po dikit-dikit. Then ang pamilya, pwede lang dikit-dikit, pero reng. Then puntatang magtaslang gamat kasi, tanggap la. Yan. Ante Austin. Ay, Kenny Austin. At tatandaan niyo po, misa natin kung hinumilya kaya kayo, itang anak, may inspire. Kaya pari pataba. Yapin po ni Austin. Austin. Hello. Hello. Ba't lapapo arayat kanyan, po? Pagpari ka, Pari. O kasi magpari ka? Yako ka no? Salamat po. Bendisyon ng tala po, talakad tamo. Ginubanwanan mo la, reting familia at tsuking kaya kang harapan ngeni. Kumpleto lang sinimba. Pagkalub mo sana karelay paman ng tabe mo. Ingatan mo lang parati, dayo mo laking nanumang sakit at kapahamakan. Ipagkalog mo yung grasyang kailangan da, maglapo sa naking karelang familia bang kanita, pakinabang nanda naman di nga liwain kaya kang maglapo grasya. Panwanan mo lasang parati at ang tabayanan king nanumang pigagap da, king pamagobrada, king pamagaral da ringanap, king karelang miyayaliwang pangabalanan king biye, ikasana ing mipaligayan. Pagkalog mo karelay kaya kang pamaglingap at pamaglugod. Pagkalugmo mo naman, ingkekang banal na Espiritu bang kanita mitutuntun lang parati, kingkekang kaburian. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing kinumanatili, kaya kayo, At keka antimorin. bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuka, bering kekong familia, kilagyo ng ipa, poning anak, kamponing Espiritu Santo. Amen. Tas tala po rin kalendaryo, tatang, ing misa mi daoneo meta naking kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Dios. Maya payabak po, maya pa oras ka rin pamilyang kumpleto. Good morning. Then pong anak kaya nila.
Ano